Ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ. Нашри муфассали барномаи тиловати ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Самандар Искандарзода ва Санавбари Абдулҳамид. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Россия Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар ҷаёни суҳбати самимӣ ва дӯстона Эмомалӣ Раҳмон бо ибрози беҳтарин таманниёт Владимир Путинро бо зодрӯзаш сидқан табрик намуданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нақши бузурги Владимир Путинро дар раванди рушди комёбӣ, муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои босамари байни Тоҷикистон ва Россия таъкид карданд. зимнан омодагӣ ба талошҳои муштараки ҳадафманд ба хотири таҳкими шарикии стратегии Тоҷикистон ва Россия дар маҷрои манфиатҳои аслии мардумони ду кишвар ва ба хотири таъмини суботу амнияти минтақа баён гардид. қаблан сарвари давлати Тоҷикистон унвони президенти Федератсияи Россия барқияи табрикотӣ ирсол намуданд. имрӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо сафирони давлатҳои аъзои созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо мулоқот намуд. аснои вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои муҳими рӯзро дар доираи созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. таъкид шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон барои идома ва тақвият бахшидани ҳамгироӣ бо созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ҳавасманд буда дар ин самт тадбирҳои лозимаро амалӣ месозад. ҳамкориҳо миёни Тоҷикистон ва созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар самтҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон, озодӣ, таъмини амният ва иқтисодию экологӣ бароҳ монда шудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад дар ин росто ҳамкориҳоро бо созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар соҳаи энергетика, роҳу нақлиёт, тағйирёбии иқлим ва дигар самтҳои муҳим низ таҳким бахшад. идомаи ахбор. имрӯз ҳайати сафирони кишварҳои аъзои созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо барои шиносоӣ ба тадбирҳои зидди мухаддиротии ҷумҳурии Тоҷикистон ба агентии назорати маводи нашъоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. роҳбарияти агентии ҳайати сафиронро оид ба сиёсати зидди мухаддиротии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазъи назорати маводи нашъовар дар ҷумҳурие ва минтақа фаъолият, раванду тамоюлҳои инкишофи он фаъолият, дастовард ва нақшаҳои ояндаи агентӣ шинос намуданд. ҳайати сафирон ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун кишваре ки бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъовар муборизаи оштинопазир мебарад арзёбӣ намуда, ҳамзамон ба фаъолияти агентӣ баҳои баланд доданд. ҳамчунин ҳайати сафирон таклифҳои агентиро дар бораи пурзур намудани мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақа муҳим арзёбӣ намуда, ҷонибдорӣ ва омодагии худро барои ҳамгироӣ бо агентӣ ва иштирок дар татбиқи нақшаҳои зидди мухаддиротии ҷумҳурии Тоҷикистон изҳор доштанд. дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд дар доираи ҷаласаи сеюми вазирони сайёҳии кишварҳои аъзои созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ, ҷаласаи панҷуми гурӯҳи коршиносони сатҳи баланди сайёҳии кишварҳои аъзо баргузор гардид. дар ин ҷаласа рушду имкониятҳои сайёҳӣ ва ҳамкориҳои минбаъда мавриди баррасӣ қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар ҳошияи ҷаласаи сеюми вазирони сайёҳии кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ дар кохи рӯдакии шаҳри Хуҷанд ҷаласаи панҷуми гурӯҳи коршиносони сатҳи баланди сайёҳии кишварҳои узв сурат гирифт ки дар он намояндагони кишварҳои узву коршиносон аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, давлати Туркия, ҷумҳуриҳои исломии Покистон ва Ирон ширкат варзиданд. нахуст дар толори калони муассисаи фарҳангӣ аз ҷониби ширкатҳои сайёҳӣ, осоишгоҳу меҳмонхонаҳо ва ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд намоиши мавзеъҳои сайёҳӣ, намунаҳои табобату шароити истироҳатгоҳҳо ва маҳсули корҳои ҳунармандӣ аз қабили матоъҳои миллӣ, сангҳои ороишӣ, зардӯзию гулдӯзӣ ва ғайраҳо пешниҳоди меҳмонон гардонида шуд ки писанди ҳамагон гардид.
سپس در تالار اساسی جلسه سیوم وزیران سیاحی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی دایر گردید که در آن نمایندگان کشورهای عضو و کارشناسان وابسته به نقشه عمل عاید به سیاحی، تجدید و شرح نقشه عمل عاید به اکوتوریسم در منطقه سازمان همکاری‌های اقتصادی یا اکو، لایحه منطقوی سیاحی، انتخاب پایتخت سازمان همکاری‌های اقتصادی عاید به سیاحی، وسعت دادن همکاری‌های کشورهای عضو در ساحه سیاحی طبی، روادید آسان برای سیاحان، شبکه اپراتورهای اکوتور و دیگر مسائل مربوط به سیاحی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. امروزه همایشی که در سطح بلند تشکیل گردیده است و از نمایش آماده نموده دیدن کرده تاثیرات نگرفتیم. ما و شرکت کنندگان جلسه مسئله همکاری من بعد در ساحه توریسم که برای همه کشورهای عضو عامل ایجاد تجارتی دارد بخش مهم اقتصادی کشورها می باشد گفتگو نمودیم. در جلسه وزیران سیاحی شناسان ارشد استفاده امکانات‌های سیاحی، جلب سرمایه، وسیع به راه ماندن همکاری‌ها، ساده گردانیدن روادید و دیگر مسائل‌های وابسته به منفعت جانب‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی را مورد نظر قرار داده، درخواست و پیشنهاد و راه‌های وسعت همکاری‌ها را بررسی نمودند. در جلسه از جانب نمایندگان کشورهای عضو اکو و کارشناسان پیشنهاد گردید که وابسته به پیشرفت و آبادی‌ها، امکانات‌های موجود سیاحی، پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه، شهر سیاحی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی انتخاب کرده شود. این پیشنهاد از طرف نمایندگان کشورهای عضو و کارشناسان یکدلانه قبول گردیده شهر دوشنبه در سالهای 2020-2021 شهر سیاحی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی انتخاب گردید. محمود احمدزاده، الیاس باباجان، شهر خوجند برای برنامه اخبار. تشبس‌های سطح جهانی جمهوری تاجیکستان مربوط به حل مشکلات نارسایی آب در سیاره طی 12 ساله اخیر با ثمر و نتیجه بخش است. تطبیق با ثمر 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات سالهای 2005-2015 در حل یک قطار مشکلات وابسته به آب مساعدت کرده برای ادامه تشبس‌های سازنده جهت نائل شدن به هدف‌های رشد باز با سهم بواسطه جمهوری تاجیکستان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 از جانب سازمان ملل متحد قبول گردید. شرح محمد علی سفر. таҷрибаи андӯхтаи ҷумҳурии тоҷикистон дар раванди татбиқи 10 солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015 собит кард ки ин қабил 10 солаҳо метавонанд ҷиҳати мусоидат ба татбиқи вазифаи ҳадафҳо дар соҳаи рушд омили муҳим ва басо манфиатбор бошанд. аз ин моҳи декабри соли 2016 бо ташаббуси навбатии ҷониби тоҷикистон маҷмуаи умумии созмони милали муттаҳид бо иттифоқи оро қатномаро дар бораи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 қабул кард. татбиқи амалҳои 10 солаи нав дар сатҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ барои расидан ба ҳадафи рушди устувор марбут ба захираҳои об ва ҳифзи ин неъмати бебаҳо мусоидат менамояд. шурӯи татбиқи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 боз имкониятҳои бештареро дар роҳи расидан ба ҳадафҳои рушд фароҳам сохта муҷиби зиндагии осоишта ва бо саодати кулли кишварҳои ҷаҳон хоҳад гашт. пешсафии тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили ҷаҳонии вобаста ба об аз ҷониби созмонҳои бонуфуз аз ҷумла созмони милали муттаҳид пуштибонии амиқ пайдо кардааст. ҳамон тавре маълум аст барои ҳалли масоили вобаста ба об ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ва минтақавӣ чандин ташаббусҳои созандаро пешниҳод кардааст. қабули қатномаи бо ташаббуси тоҷикистон пешниҳод гардида оид ба эълон намудани соли 2003 соли байналмилалии оби тоза муҳимтарин давра ва оғози амалисозии иқдомот ва ташаббусҳо дар таърихи ҳамкории тоҷикистону созмони милали муттаҳид ба шумор меравад. бо ибтикори тоҷикистон кишвари ташаббускори соли байналмилалии оби тоза ва 10 солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015 дар соли 2010 қатномаи нави маҷмуаи умумии созмони милали муттаҳид соли байналмилалии ҳамкориҳои об 2013 бо иттифоқи оро қабул гардид. дар ин самт аз ҷониби тоҷикистон баргузории як қатор чорабиниҳои сатҳи минтақавиву байналмилалӣ сурат гирифтанд. баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд тӯли 2 солаи охир вобаста ба ҳалли мушкилоти об бо саҳми бевоситаи ҷумҳурии тоҷикистон ки дар онҳо намояндагони созмону ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ ширкат намуданд обрӯу нуфуз ва мавқеи кишвари моро ба ҳайси узви фаъол ва комилҳуқуқи созмони милали муттаҳид дар арсаи ҷаҳон боз ҳам баланд гардонидааст.
дар ҷамоати деҳоти деҳқонариқи ноҳияи Фархор бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ соли равон 10 иншооти нав мавриди истифода қарор дода шуд. дар ин деҳоти ноҳия дар доираи вусъати тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 35 иншооти ба нақша гирифта шуда то имрӯз 21 иншооти он ба истифода дода шудааст. гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. аз ҷумлаи иншооти зикршуда дар ҷамоати деҳоти деҳқонариқи ноҳияи Фархор то имрӯз бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ 2 иншооти варзишӣ, 1 муассисаи таълимӣ, 1 корхонаи саноатӣ ва 6 иншооти дигари таъйиноташон гуногун мавриди истифода қарор дода шудааст. дар деҳаи афардии ҷамоати деҳоти мазкур дар доираи вусъати тадбирҳои созандагиву бунёдкорӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои беҳтар намудани шароити хизматрасонӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ бо ташаббуси собиқадори меҳнат Исматулло Рустамов ва соҳибкорон Хайрулло ва Муҳаммад Рустамовҳо як майдончаи варзишии замонавӣ, дорухона ва мағозаи хӯрокворӣ сохта ба истифода дода шуд ва дар идомаи чунин корҳои ободонӣ имрӯзҳо дар ин деҳа аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ бунёди боз як маркази нави саломатӣ низ идома дорад. маркази саломатии деҳаи Афардӣ ба 4000 аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонад. маркази саломатӣ солҳои пешин сохта шуда ба талаботи ҳозиразамон ҷавобгӯ нест. бо иқдоми соҳибкор Рустамов Исматулло маркази саломатии нав сохта шуда истодааст. маркази саломатии нав аз 18 ҳуҷра иборат буда аз шӯъбаҳои таваллуд, ҳуҷраи дандонпизишк, ҳуҷраи озмоишгоҳӣ ва ҳуҷраҳои оид барои хобонидани беморон иборат мебошад. дар деҳаи афардии ҷамоати деҳоти деҳқонариқ бародарони соҳибкор Рустамовҳо иқдом гирифтанд ки барои сокинони деҳот ҳафзи шиноварӣ, ҳамоми замонавӣ ва кошонаи ҳусн низ бунёд карда ба истифода диҳанд. чунин корҳои созандагӣ дар дигар деҳои ҳудуди ҷамоат низ ҷараён дошта бо саҳми соҳибкорон иншооти таъйиноташон гуногун сохта мешавад ки дар ин замина вазъи инфрасохтори деҳот беҳтар ва шумораи муайяни сокинон ба ҷои кори доимӣ таъмин мегардад. дар ҷамоати деҳоти деҳқонариқ бахшида ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 35 адад иншоотҳо ба нақша гирифта шудааст. дар соли 2019 аз 21 ададе ки ба нақша гирифта шудааст 17 иншоот пурра ба истифода дода шуда дар 4 иншооти дигар сохтмонҳо идома дорад. дар 10 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Фархор айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар 56 иншоот идома дошта дар маҷмӯъ то имрӯз дар ноҳия 94 иншоот ба истифода дода шуда то охири сол бояд боз 19 иншооти дигар мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. тибқи талаботи сохтмон ва меъморӣ дар баробари бунёди иншооти нав бинову иншооти мавҷуда низ дар маркази ноҳия навсозӣ карда мешавад. аз ҷумла тибқи лоиҳа бинои хизмати маишии Лола, як дорухона, мағозаи фурӯши молҳои ниёзи мардум ва 2 маркази савдо навсозӣ гардида ҳамзамон 2 бинои истиқоматӣ баландошона низ бунёд карда мешавад. дар ноҳияи шаҳри Нав дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони 350 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шуда аллакай 150 адади он сохта мавриди истифода қарор дода шудаанд. абдулҳамиди Назир аз ифтитоҳи чанд иншоот ки дар доираи иқдомҳои созанда ба истиқболи ин ҷашни умумимиллӣ сохта шудаанд гузориш омода намудааст. дар ноҳияи шаҳри Нав дар доираи корҳои ободониву бунёдкорӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо саҳми соҳибкорону шахсони ватандӯст раванди созандагиҳо вусъат дода мешавад. дар ҳамин замина дар ҷамоати деҳоти Мирзо Турсунзодаи ноҳия аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Олими Исматулло як маркази хизматрасонӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ин маркази хизматрасонӣ аз мағоза, меҳмонхона ва дорухона иборат буда дар баробари бароҳ мондани хизматрасонии сатҳи баланд ба аҳолии деҳот ҳамчунин чандин нафар аз сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. тасмим гирифтам ки ба пешвози 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон бинои замонавӣ дуошиёна иборат аз қисми якум ки тезтайёр, мағоза, дорухона, меҳмонхона, сартошхона иборат аст ба истифода диҳем. зиёд намудани ҷои корӣ вазифа ҳар як соҳибкор мебошад ки дар қисми якуми ошиёнаи он 8 ҷои кори нав ташкил дода шуд.
در دهات حسن اکرموف باشد ساختمان کودکستان برای قبول 100 نفر در عرفه انجامیابی قرار دارد. اطلاع داده شد که در پهلوی آن ساختمان مرکزی تشخیصی و طبابتی دارای 20 کت با مرام ادامه دارد. با افتتاح این مرکز تشخیصی و طبابتی 30 نفر با جای کاری دائمی تامین خواهند شد و ساکنان گرد و اطراف می توانند از خدمترسانی سطح بلند آن برخوردار گردند، زیرا در برابر دیگر خدمترسانی ها همزمان در این مرکز تشخیصی و طبابتی تولدخانه نیز پیش بینی گردیده است که در حل مشکلات اهالی دهات نقشی ارزشمند خواهد گذاشت. در دهه سنگمیله هم در ادامه تدبیرهای سازندگی به استقبال این صحنه مهم و تاریخی با استفاده از صنعت بلند معماری و ساختمانی از جانب صاحبکار محلی یک دروازه ساخته شد که به شاهراه مرکزی حسن تازه بخشید. در جماعت دهات استقلال و باغستان ناحیه باشد با دستگیری و سهمگذاری ساکنان و شخصان خیرخواه 3 کوچه هر کدام به مسافه 1 کیلومتری پر منفعش کرده شده، دیوارهای اطراف تعمیر و رنگ و بار کرده شدند. در دهه سیلبری دوی جماعت دهات استقلال ناحیه از جانب صاحبکار تاجدین اشرف در شفت شاهراه دوشنبه ترسونزاده ساختمان مرکزی سلامتی نو زمانوی آغاز گردید. ساختمانچیان نقشه دارند که تا جشن بین المللی نوروز انشاءات مذکور را ساخته به استفاده دهند. همچنین در این دهات ساختمان ورزشگاه نو معاصر ادامه دارد و در فرصت‌های نزدیک و استفاده داده می شود. در دهه خواجه گلپوش ناحیه در موضعی که قبلا تل و تپه بود صاحبکار محلی این مکان نوآباد را تخت و هموار نموده کلانترین مجموعه استحصالی را بنیاد نموده ایستاده است. در این مجموعه سردخانه، ترمینال بین المللی، گرمخانه، باغ اینتنسیوی، فابریکه مرغ‌پروری، آشخانه و مهمانخانه زمانوی پیش بینی شده. با افتتاح آن 120 نفر با جای کاری دائمی تامین می‌گردند. برای باز هم خوبتر نمودن شرایط کاری این مجموعه یک عدد ترانسفورماتور بلند شدت نصب کرده شده از شقوری 130 متر آبی زلال و سرد برآورده شده است که در آینده نه تنها طلبات کارخانه‌های مذکور بلکه ساکنان گرد و اطراف را با آب نوشاکی تامین خواهد نمود. در دهه اتفاق ساختمان بینای مکتب دو-آشیانه برای 8 صنفخانه آغاز گردیده تا عرفه جشن نوروز مورد استفاده قرار داده خواهد شد. در کوچه میرزا ترسونزاده جماعت دهات اتفاق از جانب صاحبکار آچیلا و حلیمه ساختمان 1 تالار ورزشی و 3 ورزشگاه آغاز گردیده در سمت به ورزش جلب نمودن جوانان تمام شرایط ها مهیا کرده می شود. عبدالحمید نظیر، مقصد ناحیه شهر نو، اخبار. با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات سرکشتی ناحیه رودکی دو کارگاه خرد استحصال محصولات شیری و کارکرد جواری مکه مورد بهره برداری قرار داده شد. گزارشی با بوکالون امینزاده. تدبیرها برای صنعتکنانی با صورت مملکت که هدف 4 ملی اعلام شده است باعث گردید که در شهر و نوع مملکت نیز بنیاد و نوسازی کارخانه صنعتی وسعت پیدا نماید. در همین زمینه در جماعت دهات سرکشتی نوحیه رودکی با سهم صاحبکاران محلی در نزد خواجگی صیاد 2 سیخ، یک کارکرد شیر و دیگری استحصال جواری مکه بریان مورد بهره برداری قرار داده شد. در سیخ کارکرد شیر 6 نمود محصولات شیری، جرغات، کفیر، سمیتانا، قایماق و غیره استحصال کرده می شود. همزمان برای خوب نگاه داشتن محصولات سیخ کارکرد شیر دارای سردخانه می باشد. تدبیر مذکور اگر از یک جانب تطبیق برنامه مشخص در سمت صنعتکنانی باشد، از جانب دیگر باعث با جای کار تامین شدن ساکنان محلی می گردد. در سیخ دوم استحصال جواری مکه بریان برآمده شده است که با تکنولوژی موثر بندوبست کرده می شود. دستگیری پیوسته روابط دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد بخش خصوصی و شریکی آن به دولت به این روند مساعدت فعال نمود. امروز صاحبکاران وطندوست با یک دلگرمی خاص در بنیادکاری‌ها سهم گذاشته اختیارهای نوی صنعتی را مورد بهره برداری قرار می‌دهند. در اساس دستور و سپارش‌های اساسگار صلح و وحدت پیشوای ملت جناب عالی محترم امام رحمان در تمام گرد اطراف جمهوری عزیزمون کارهای آبادانی سازندگی رفته ایستاده است. در ناحیه رودکی نیز کارهای آبادانی سازی با مرام دوام دارد. امروز در کооپراتیو استحصالی صیاد 2006 دو سیخ کارکرد محصولات به استفاده داده شد. یک سیخ کارکرد دون جواری مکه و سیخ کارکرد شیر. ما باوری داریم که این سیخ‌ها با در آینده فعالیتشون خیلی خوب می شود و با استحصال محصولات خودی اهالی را تامین می نمایند. ثمره استقلال دولتی بود که جمهوری تاجیکستان برای رشد قدم نهاده امروز
татбиқи нақшаҳои мушаххас бояд тоҷикистон аз як кишвари аграрӣ ба кишвари саноати аграрӣ табдил дода шавад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои баланд бардоштани иқтисодиёт ва таъмини шароити зиндагии сатҳи баланд барои сокинон дар асоси нақшаи мукаммал ва иҷрои ҳадафҳои стратегӣ тадбирҳои заруриро амалӣ сохт. бунёди чунин корхонаҳо дар маҳал боиси рушди минтақаҳо гардида, саҳми онҳо дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ назаррас аст ва боиси бозам ободу зебо гардидани шаҳру ноҳияҳо мегардад. Бобокалон Амизода, Баҳодури Қурбон, Илҳомиддини Карим, Ахбор. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистони соҳиби истиқлол барои ҷавонон мояи ифтихору адои қарзи ҷавонмардӣ аст. дар вилояти Суғд сафи ихтиёриёни хизмат ба ватан зиёд шуда, аҳли ҷомеаи вилоят 1500 ҷавони ғайуру ватандӯстро ба хизмат дар артиши миллӣ дар фазои бошукӯҳ гусел намуданд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. дарку ҳисси баланди ватандӯстӣ, масъулият, муқаддас шуморидани хоки поки ватан ва шукӯҳу шаҳомати чорабинии тантанавии гусели ҷавонони синни даъватӣ аз 18 шаҳру ноҳияи вилоят ки бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд доир гардид, аз вуҷуди ҳар ҷавонмард, волидайну пайвандони онҳо ва аҳли ҷомеа сарчашма гирифта ба ин ҳамоиши ватандӯстӣ арзгузорӣ ба Тоҷикистони соҳиби истиқлол шукӯҳу маънии тоза бахшид. дар 3 рӯзи аввали даъвати тирамоҳӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ 1500 нафар баъди гузаштан аз комиссияи тиббӣ омода гардиданд. ба таври ихтиёрӣ ба хизмати артиши миллӣ мераванд. онҳо бо амри дил рисолати фарзандии хешро дар назди ватан модар иҷро мекунанд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ на танҳо қарзи фарзандӣ, балки мояи ифтихор ва шарафи бузург буда برای هر یک جوانمرد مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خودشناسی و میهن‌پرستی میباشد. من افتخار میکنم که امروز در قطار جوانان شجاع که برای اجرای قرض فرزندی خود سفربر کرده شده هستند قرار دارم. من از نام تمام جوانان اختیاری وعده میدهم که سربلندانه به وطن خدمت میکنم. اهل جامعه ولایت پیش از همه مادران افتخار دارند که در ولایت صفی اختیاریان بهر خدمت در صفهای قوای مسلح تاجیکستان می‌افزاید. ختم کردگان مکتب رقمی 62 ناحیه 8 از شهرک گلشن که 7 نفر یک جایه به خدمت وطن مادر می‌روند نمونه عبرت سری بلند پدران و افتخار مادرانند. اگر مادر طفل را به دنیا بیاورد وطن به آغوش گرفته تربیت می‌نماید. هر یک مادر می‌خواهد فرزندش آینده به وطن خود صادق باشد، صادقانه خدمت وطن مادر کند. ما کلمه مادر وطن را در یک ردیف میمونیم، چون که برای فرزند هم مادر هم وطن مقدسند. در مراسم گسیل جوانان نامبردار وطن 10,000 نفر نمایندگان اهل جامعه، راهبریت ولایت سوخت، مقامات حفظی حقوق، اهل علم و فرهنگ و ضیا، پدر و مادران، سابقه‌داران و جوانان شرکت ورزیدند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت یکجا با کمیسی‌های دعوتی، کمیسریت‌های حربی و اهل جامعه برای آمادگی جوانان به خدمت در صف‌های قوای مسلح تاجیکستان تدبیرهای ترغیباتی، تکمیل درس‌های آمادگی دفاع حربی، شناسایی با قسم‌های حربی، خبرگیری سربازان در قسم‌های حربی حدود کشور از جانب گروه‌های تبلیغاتی با پدر و مادران را عملی می‌نماید. در همایش جوانان سینی دعوتی سرباز قسم نظامی همسالان اظهار داشتند که فرزندان وطن حفظ استقلالیت می‌کنند و نمونه عبرت خودآگاهی و وطن‌دوستی، مهر به پایان به مقدسات ملی‌اند. نمایشنامه تئاتری و فرهنگی پرمحتوا تجسم و افاده‌گری غایه و معنی تربیت فرزند در روحی وطنپرستی، پروریدن مهر وطن در وجود هر فرزند، جانفدایی بهر حفظ مرز و بوم مقدس، همیشه با وطن بودن، پرافشان نمودن پرچم ملی همچون صداقت به هویت و استقلالیت و همه دیگر رکن و آیین‌های خاص جوانمردی گردید. بعد ختم دانشگاه با تصمیم گرفتم با خواهش خودم خدمت وطن مادر رو ادا نمایم. هر آن شخصی که خدمت وطن مادر رو ادا نماید آن جوانمرد است. گسیل جوانان غیور و وطنپرور از صحن قصر ارباب به سمت میدان به نام اکادمیک باباجان غفورov در فضای باز هم پرشکوه جریان گرفت. با آراستن دسترخوان و پیشنهاد آش پلاو برای 4000 نفر دعوت شوندگان با پدر و مادران، این جوانان غیور و باننگ و دلیر با افتخار و سربلندی پدران و اهدای مهر مادران برای ادای قرض فرزندی گسیل کرده شدند. ҷавонони синни даъвати ноҳияҳои рашт бо дарки моҳияту мафҳумҳои ватан, давлат, муқаддасоти миллӣ, омӯзиши далириву шуҷоат ва садоқат ба таври ихтиёрӣ ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуданд. гузориши Идигули Маҳмуд.
در آغاز گسیل جوانان سن دعوتی برای خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در مرکز شهرک غرب ناحیه رشت راهپیمایی برگزار گردید. در این راهپیمایی صدها نفر جوانان در دست بیرق و شعارهای وطن دوستی از کوچه مرکزی قدم زده صداقت و آمادگی خود را برای حفظ مرزبون کشوری عزیزمان بیان داشتند. زیرا در همه دور و زمان جوانان قوه اساسی و پیشبرنده جامعه بود و هستند. از این رو ادای خدمت حربی نیز یکی از وظیفه‌های مهم و مسئولیت بزرگ برای جوانان محسوب یافته. در روز اول دعوت عسکری 102 نفر جوانان وطن دوست ناحیه اختیاراً به کمیسریت حربی حاضر شدند تا قرض شهروندی خود خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوریمان را ادا نمایند. در برآمد مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت قید گردید که قوه‌های مسلح کفیل امنیت و یکپارچگی دولت صاحب استقلال تاجیکستان بوده. خدمتچیان حربی جزو تام‌های نظامی در حفظ مرزبون وطن، تامین امنیت دولت و آسایش کشور سهم بزرگ دارند. این است که مردم تاجیکستان حمایت مرزبون کشور، دستاوردهای استقلالیت، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را باور کرده به فرزندان دلیر و شجاع خود سپاریدند. ناطقان در برآمد خود اظهار نمودند که تمام شرایط‌های مدنی و معیشی برای سربازان مهیا میباشد تا همیشه مرزبون کشورمان را حفظ نمایند. در این روز به جوانانی که کورس‌های کوتاه مدت را ختم نمودند شهادتنامه و حجت رانندگی داده شد. هنرمندان باشد با برنامه هنری خود خاطر اهل چاره‌بینی را شاد کردند. ایدگل محمود، لادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. از جانب حکومت مملکت به مسئله بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی و تامینات طالب علمان با شرایط معاصر تحصیل اهمیت اولین درجه داده می شود. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه نیز در این سمت با انجام دادن اقدامات زیاد به پیشرفت ساحه معارف پایتخت تکان جدی بخشیده ایستاده است. گزارش همکاران ما. با استفاده دادن مؤسسه‌های تعلیمی دارای شرایط و امکانات معاصر تحصیلات از جمله تامینات آنها با تکنولوژی‌های اینوواسیونی و به راه ماندن راه و اصول‌های پیشرفته تعلیم به‌شبهه به بالاروی سطح دانش آموزی و توسعه جهانبینی طالب علمان مساعدت نموده جهت رشد قابلیت ذهنی و نوآوری نسل نورس زمینه واقعی می‌گذارد. خصوصا تأسیس صنفخانه‌های کامپیوتری پیوست با شبکه جهانی اینترنت زمینه فراهم آورد که طالب علمان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی شهر دوشنبه در آزمون‌های فنی هم در داخل مملکت و هم خارج از آن فعالانه شرکت ورزیده صاحب مقام بلند و مدال و جایزه‌ها گردند. اینک با استقبال سزاوار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری شهرداری و رهبریت خدمات علاقه شبکه جمهوریوی تحویل معلومات‌ها مکتب‌های پایتخت را به شبکه جهانی اینترنت پیوست می‌نماید. انجام این کار رایگان بوده تا امروز این شرکت دولتی صنفخانه‌های کامپیوتری بیش از 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه را به شبکه جهانی اینترنت پیوست نموده است. آموزگاران میگویند با عملی شدن این اقدام خوانندگان امکان پیدا میکنند که در روند تعلیم از بانفوذترین کتابخانه‌های الکترونی جهان استفاده برده دانش خود را مکمل نمایند و با استفاده از فناوری‌های نو همقدم زمان باشند. با توجه به این مسئولان شبکه جمهوریوی تحویل معلومات‌ها تصمیم گرفتند که در آینده دایره فعالیت خود را در این سمت وسیع نموده در دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت نیز صنفخانه‌های کامپیوتری مکتب‌ها را با شبکه جهانی اینترنت پیوست نمایند. اکنون با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ما میتوانیم در روند درس‌ها از اینترنت استفاده برده دانش خود را مکمل کنیم. مقایسه کنیم با سال‌های پیشتر 2-3 سال بعد حقیقت بلند سرعت اینترنت در مکتب‌های تمام مکتب‌های پایتخت مناسب است که به واسطه از دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و با اقدام شهرداری دوشنبه محترم رستم امامعلی که امروز با ما خط بلند سرعت اینترنت با مکتب‌های ما فراهم آورده است که به نهایت برای برآمد داشتن صفت تحصیلات و این روند تحصیل خیلی به جهت‌های مثبت آورده است.
با تاکید آموزگاران و والدین خوانندگان بنیاد گردیدن مؤسسه‌های نوی تعلیمی بیانگر آن است که حکومت مملکت به مسئله تامین نمودن شرایط ضروری برای تحصیلات باصفت و در این زمینه برای پیشرفت ساحه معارف توجه دائمی ظاهر نموده دستگیری ساحه مذکور را از رکن‌های مهم سیاست اجتماعی می‌حسابد. عبدالوهاب عبدالستار، بهادری استم، شهر دوشنبه، اخبار. بخطری حرکت در راه از معرفت بلند رانندگان و دیگر اشتراکچیان حرکت وابسته است. رعایت قاعده‌های مقرر گردیده در راه باعث کاهش حالت‌های صدمه‌ناک می‌گردد. اکثر صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان از جانب جوانان و نابالغان به قید گرفته می‌شود، زیرا جوانان در بیشتری حالت قاعده‌های عادی حرکت در راه را رعایت نمی‌کنند. امروز در شهر دوشنبه بخصوص نزد مرکزهای سودا بسیاری از رانندگان نقلیات‌های خود را در قطار دومی راه می‌گذارند که این باعث تنبشوی و صدمه‌های ناخوش نقلیاتی می‌گردد. اکثرا رانندگان این نقلیات جوانان میباشند. تفصیلات بیشتر در گزارش منوچهر سلیمان. ҳолатҳои нигаронкунанда ва ташвишовар ин ҳолатҳо аксаран ба ҳодисаҳои нохуши нақлиёт ва марги одамон оварда мерасонад. аз надонистани қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ ва бетаваҷҷӯҳи ронандагон сабабҳое маҳсуб мешаванд ки одамон дар як лаҳза ҷони худро аз даст медиҳанд. ин ҳама аз надонистан ё худсарона рафтор кардани бархе аз ронандагон бахусус ҷавонон буда ба оддитарин қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намекунанд. имрӯз дар баъзе аз кӯчаҳои пойтахт танбашавии нақлиёт ба назар мерасад. ҳодисаҳои мазкур бо айби ронандагоне ки нақлиётҳои худро дар қатори дуюм ё сеюм мемонанд сар мезанад. тибқи муқаррарот аломати роҳ насб гардида, вале ронандагон дидаву дониста қоидаи ҳаракат дар роҳро нақз мекунанд. боздошти воситаи нақлиёт дар қатори дуюм воситаи нақлиёт боздошт манъ аст. яъне шумо ба дигар гашти воситаи нақлиёт монеи сунӣ ба вуҷуд мебиред. бо вуҷуди он ки дар қатори дуюм ва сеюм воситаи нақлиёт мондан мумкин нест, аммо бархе аз ронандагон худсарона автомобилҳои худро дар ҷойҳои мамнӯъ монда ба ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт мушкилӣ эҷод менамоянд. бахусус ин амали онҳо боиси танбашавӣ ва сар задани садамаҳои нохуши нақлиётӣ мегардад. танҳо дар ҳамин рӯз аз ҷониби раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба 15 нафар санъатҳо тартиб дода шуд. дар назди мағозаи олами китоб чорабинии мақсадон гузаронда шуд. аз тарафи мо зиёда аз 10 адад протоколи маъмурӣ нисбати ронандагоне ки воситаи нақлиёташонро дар қатори дуюм нигоҳ медоранд тартиб дода шуд. омилҳои сарзании садамаҳои ҳаракати роҳу нақлиёт ин монеа шуданд дар роҳ мебошад. инчунин нигоҳ доштани воситаи нақлиёт беназорат дар қатори дуюм ки барои чирокчиёни ҳаракати нақлиёт монеагӣ барпо менамояд. ин яке аз омилҳои содиршавии садамаҳои роҳу нақлиёт мебошад. аз ронандагон хоҳиш ва талаб карда мешавад ки воситаи нақлиёташонро ва ҳангоми ба марказҳои савдо ва ҳангоми ба мағозаҳо даромадан дар қатори дуюм воситаҳои нақлиёташонро нагузоранд, ҳолати танбашавиро ба вуҷуд наоваранд. бар асари садамаҳои нақлиётӣ нафарони зиёд ҷони худро аз даст дода, шумораи дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта маъюб мегарданд ки ин боиси таассуфу нигаронӣст. зеро ҳар як нафар бахусус ронанда бояд қабл аз ба сари чамбараки нақлиёт нишастан аз он андеша намояд ки ӯро дар хона интизоранд ва риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ метавонад ба нохушӣ оварда расонад. манучери сулаймон, маруфи абдулло, мақсади мақсад, ахбор. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади рушди соҳаи паррандапарварӣ шарикии бахши хусусиро бо давлат тақвият бахшида як қатор имтиёзҳоро ба соҳибкорон пешниҳод намуд. бо мақсади коҳиши маҳсулоти воридотӣ махсусан гӯшт ва тухми мурғ, корхонаҳои паррандапарварӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бунёд ва навсозӣ карда мешаванд. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи ҷаббор расулов. ҷумҳурии тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ устуворона ба роҳи рушд қадам ниҳода мушкилоту монеаҳое ки дар ин сам мавҷуд буданд бартараф намуд. дар асоси нақшаи мукаммал ва иҷрои ҳадафҳои стратегӣ ки дар назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои баланд бардоштани иқтисодиёт ва таъмини шароити зиндагии сатҳи баланд барои сокинон гузошта шуда буд, низ татбиқи худро пайдо намуд. расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ ки аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад, роҳ ба сӯи яке аз дигар ҳадафҳо яъне санъаткунонӣ бо суръати мамлакатро фароҳам месозад.
این تدبیر باشد به تقویت هدف دیگری صنعتی یعنی تامین امنیت عضوخواری مملکت نیز مساعدت میکند. جمعیتی دارای مسئولیتش محدود گنج هلال در زمان صاحب استقلالی مملکت بنیاد گردیده همروز از این کارخانه پرنده پروری به بازارهای شهر و ناحیه‌های ولایت و جمهوری امان صدها هزار دانه تخم خورصفت پیشنهاد کرده می شود. جمعیتی دارای مسئولیتش محدود گنج هلال در برابر دیگر صاحبکاران تصمیم گرفته است که در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان کارگاه خود را پوره از نوسازی نموده جایهای کاری نو تشکیل نموییم. ما تصمیم گرفته ایم که تا سال 2021 سرشمار پرنده خود را به 500,000 رسانده از جمله شماره کارگران را نیز به 250 نفر رسانیم. در کارخانه عین حال سرشمار پرنده به 200,000 میرسد و از این شماره مرغ‌های تخم‌ده زیاده از 141,000 را تشکیل می‌دهد. در سال 2019 از این کارخانه پرنده پروری به بازارهای ولایت و جمهوری امان زیاده از 1,900,000 دانه تخم به فروش برآورده شده است. در این کارخانه پرنده پروری عین حال زیاده از 130 نفر ساکنان محلی با جای کار تامین می‌باشند. رهبریت کارخانه اقدام گرفته است که در دایره تدبیرهای بنیادکاری بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری امان کارخانه پرنده پروری را از نوسازی نموده شماره مرغ را به 500,000 و شماره کارمندان را به 250 نفر رساند و در تامین بازار استعمالی سهم خود را گذارد. با تحقیق تحلیلگران مسائل اقتصادی فراهم گردیدن امتیازهای اندازی و گمرکی و بهتر شدن صفت مالی استحصالی وطنی مخصوصا استحصال تخم و رقابت‌پذیری آن در بازار مساعدت می‌کند. محصولات استحصال کرده ما نه تنها در ولایت سوخت به فروش برآورده می‌شود بلکه به تمامی منطقه‌های جمهوری انتقال داده می‌شود. جمعیت دارای مسئولیتش محدود گنج هلال از آن کارخانه‌های پرنده پروری محسوب می‌شود که در تامین بازار داخلی با محصولات پهریزی سهمی ارزنده دارد. اهلدین نورلو، بابا علی تقوزاده، الهام‌الدین کریم برای برنامه اخبار. جمع‌آوری пахта дар хоҷагиҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти хатнон идома дорад. хоҷагии деҳқонии тухми парварӣ ба номи Эргашт Султонов дар миқёси вилояти хатнон аз калонтарин хоҷагие маҳсуб меёбад ки самтҳои гуногуни фаъолиятро доро буда саҳмдоронаш сол ба сол бо меҳнати софдилонаву риояи саривақтии қоидаҳои манфиатовари кори хоҷагидорӣ ба натиҷаҳои бештар ноил мегарданд. гузориши Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид. ноҳияи дӯстӣ бо мақсади баланд бардоштани истеҳсоли пахта аз тамоми шароиту имкониятҳо истифода бурда имсол дар майдони 7048 гектар пахта кишт намуда интизории онро доранд ки имсол 15900 тонна ашёи хоми пахта истеҳсол намоянд. то ба имрӯз хоҷагиҳои пахтакори ноҳия 11834 тонна пахта истеҳсол намуданд ки 75% дурнаморо ташкил медиҳад. хоҷагии деҳқонии тухмипарварӣ ба номи Эргашт Султонов дар ноҳия яке аз хоҷагиҳои калонтарини тухмипарварӣ маҳсуб ёфта дар соҳаи пахтакорӣ таҷрибаи зиёд дошта ҳамасола кӯшиш бар он менамоянд ки истеҳсоли пахтаро афзун намоянд. имсол дар майдони 350 гектар кишти пахтаи навъҳои хатлон 2014 тоҷикистон флеш ва деҳқонро ба роҳ монда интизории онро доранд ки аз ин нави тухмиҳо ба ҳисоби миёна 30-35 центнери ҳосил ба даст биёранд. дар ноҳия аввалин шуда хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргашт Султонов аз иҷрои дурнамои базимаашон буда бо сарбаландӣ баромада аз майдони 350 гектар 795 тонна пахта истеҳсол намуданд. асоси кор ҳамин таҳкурсӣ айшудгор сар мешавад. бо дуюм тухмӣ хусифат бошад. 7 сол гармомаду ин ҳама баҳонаи одами кормекардагӣ да тухмӣ шид барои тухмӣ хусифат мо гирифтагим ина имрӯз ба сари баланд аз дурнамои додагӣ ноҳия баромад. айни замон дар хоҷагии мазкур илова ба дурнамо ҷамъоварии ҳосили дар саҳро буда муташаккилона идома дорад. дар хоҷагӣ 7 бригада фаъолият дошта дурнамои ба зимаашон бударо иҷро намуда ҳосилнокиро аз майдони ҳар гектар ба ҳисоби миёна ба 23 сентнери расониданд. барзгарони хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргашт Султонов имсол умеди онро доранд ки ҳосилнокиро қиёс ба соли гузашта баланд бардошта навъҳои тухмии серҳосили минтақабобро зиёд намуда хоҷагиҳои пахтакори на танҳо ноҳия балки берун аз онро бо тухмиҳои хушсифати серҳосил таъмин намоянд. техникаҳои нав дастрас кардем. барои ферма дорем 204 сар моли шохдор дорем. ана барои фермаам гирсагем техникаро ҳамаша нав кардагем.
барои расидан ба ин ҳадафҳо дар хоҷагӣ шароиту имконатҳои мавҷуда бар аъло мушоҳида мегардад. роҳбарияти хоҷагӣ мақсад дорад ки то охирин ҳосили дар саҳро бударо ҷамъоварӣ намуда ҳосилнокиро аз майдони ҳар гектар ба 35-40 сентинерӣ расонанд. хоҷагӣ на танҳо дар соҳаи пахтакорӣ балки дар соҳаи чорводорӣ низ ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, айни ҳол дар хоҷагӣ наздикии 200 сар чорвои калони шохдор парвариш ва нигоҳубин карда мешавад. чорводорони хоҷагӣ сол аз сол саршумори чорворо зиёд намуда истодаанд. дар хоҷагӣ корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо маром идома дорад. аз тарафи роҳбарияти хоҷагӣ бо мақсади бо ҷои кор таъмин намудани занону духтарони деҳот сехи дузандагӣ қолинбофӣ ташкил гардида, дар он 20 нафар занону духтарон айни ҳол фаъолият доранд. ҳамчунин барои фароҳам овардани шароити иҷтимоии аҳолии деҳот 2 сартарошхона, кошонаи ҳусн ва дар масофаи 5 километр роҳи марказии деҳаҳои гулрез ва ғалаба бо маблағи 155 000 сомонӣ равшannамоӣ карда шудааст. қобили зикр аст ки дар пайравӣ аз раванди бунёдкориҳои дигар манотиқи кишвар дар ин маҳал низ шароитҳои рафтуомад дар ҳама ҳолат ба назар гирифта шуда, баҳри таъмини рӯшноӣ дар шабонгаҳ низ чароғакҳои замонавӣ насб карда шудааст. худододи раҷаб, искандари саид, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. бинандаҳои гиромӣ, чунин буд хабаргузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданду манзури шумо намудем. хайр, саломат бошед.